Teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Aat. Hari ini aku mau baca surat Al-Asr. Al-Asr artinya demi masa. Al-Asr surat ke-103. Ada 3 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Kita mulai yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul